aha Baraka situation yabaye mbaya ndetse isaha n'isaha mushobora kumva Baraka yabaye tombe. Narababwiye ngo M23 umunsi muzabona yinje muri ibi bice bya Kivu y'Amajyepfo muzitega ibindi, ahubwo amakuru mu by'ukuri namaze kuba nkabuta. Ako sibonye anyamenedi menibanga oya, reka no kumena ibanga rya operation ikomeye nta kintu n'ubundi ahangaha n'abankemuye si byose batarama banje. Hanyuma rero kamahereze ikaze mwese mudukurikiye muherereye bwota amasimbi abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari Canada, abari mu Bufaransa n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, mwese mbahaye ikaze. Birumvikana muri aya makuru y'urugamba, murabizi ko ntajya mbabeshya, mbabwira amakuru yaturutse kuri tele ndetse byinshi mbabwira mu by'ukuri inshuro nyinshi mukunze gusanga ari ukuri kwa nyako, mbabwira ikintu kiba mu gitondo. Ubu rero tuvugana hari agace kitwa Kasika, aka gace kabayemo imirwano ni hano muri Mwenga, ariko Mwenga mu bice byegereye aha muri ibice bya Bikenke, birumvikana na Minembwe. Impamvu rero hari kuba imirwano hano muri Mwenga wakibaza ngo niki, nabyo ndaje mbikubwira kuko aba basirikare b'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, aba bayobozi aba AFCM 23 babariye kuba bageze hano mu Minembwe, bigaragaza cyase byabagaragaje nk'insinzwe ikomeye. Ku rundi ruhande ariko abayobozi ba FARDC nabo byamaze kubakomerana kuko Felix Antoine Kisekedi nta gahenge na gatoya ari kubahereza. Arababwiye ngo update ndazifite ahangaha, ariko mu by'ukuri ndakubwiza ukuri ngo usibye gukubitwa ahangaha n'ingabo za Kisekedi zamusebeje ubwazo. Andi makuru aravuga ko ngo abanyengura bashobora kuba binjiye mwahangaha muri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma kandi ndaza kugaruka kuri kajugujugu zongeye gutunda imirambo kugeza magingo aya, ndetse ikindi cyongeyeho kajugujugu zongeye kugerageza gutera, ariko ku ruhande rwa AFCM 23 nabo bari kuvuga ko yamaze kugura izindi ndege z'intambara. Hanyuma ibintu byose mwabonye byakozwe, General BYAMUNGU yarabiri inyuma. Ibitero bikomeye mwabonye byakozwe, General BYAMUNGU yarabiri inyuma. Munyamara tubyinjiremo 5 kuri 5. Ese abantu muri kunyumva? Dutangirire hehe? Dutangire hano muri Kivu y'Amajyepfo mu by'ukuri kubijyanye n'imiripuko, nze kwinjira ku Burundi nyuma, hanyuma nze kugaruka kandi kuri aya makuru yose. Ndaza kugaruka ku mbunda ihenze y'abacancuro mu by'ukuri yari igiye ngo kurasa mu bice bakekagamo abayobozi hano muri Minembwe. Ndaje mbereke ibice byose anga kuri map ndayifite, nakubwiye ngo ahangaha reka nkwereke kangaruke kuri kamera kugira ngo mbivuge murebe, nubwo network mbona ari nkeya ariko ndakeka biri bukunde. Nyandikira mbone comment ahangaha imbere kuri screen mfite imbere yanjye, umbwire nimba amajwi ariko kugeraho neza kabisa. Atuguhaye ikaze, ndi kubona bamwe batangiye kwandika, nawe andika comment yawe ndetse bikakunkandira kuri like. Yes, birumvikana rero namakuru akomeye cyane munyemerera mite ninjiramo, ari nako mpereza ikaze abantu mudukurikiye muhereye mu bihugu bya Afrika bari Kenya, Tanzania, Uganda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambique n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Mwese mbaha ikaze. Hanyuma kandi mpa ikaze namwe mudukurikiye muri mu gihugu cy'u Rwanda, intara enye zikigize hiyongeyemo n'umujyi wa Kigali. By'umwihariko reka mbabwire ko mpaya ikaze mwese mudukurikiye muherereye mu ntara y'Amajyepfo, intara y'Amajyaruguru, Iburasirazuba, Iburengera bwazo cyangwa uburengera bwaryo. Birumvikana mbahaye ikaze muri aya makuru y'urugamba. Namwe mugende mwandika comment mumbwira ati turakumva 5 kuri 5. Reka ninjire mu rugamba no kwirirwa ntinda. Reka ninjire mu rugamba ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kinshasa, barimo baragenda bakinwa udutenda ahangaha batari bubashe gukontorora. Ati gute rero byagenze gute? Reka mbere ku murongo. Abasirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bakimara kumva ko abayobozi ba AFCM 23 ndetse na twirwaneho basesekaye hano muri ibi bice, bahise batekereza ko byanga byemera twirwaneho akaraga susuguro ngo gakomeye cyane, bapanga operation simusiga. Ndetse iyi operation ngo yagombaga gukontororwa na Felix Antoine Kisekedi, akayikontorora mu office ze. Nibwo rero bapanze urugendo rukomeye cyane rwo kugaba ibitero bikomeye. Bagaba ibitero Mwenga, mwitegereze namwe murebe. Bagabye ibitero muri Mwenga, kandi Mwenga dore ngaha. Ndagira ngo tugendane kuko nimbona mutari kuhabona ubwo birumvikana
ndasa guhindura strategy. Bagabye ibitero hano muri Mwenga. Aha muri Mwenga habaye imirwano, ariko tagati mbibutsa ko tagati nta yindi, tagati kwaru kugira gute, kwaru kugira ngo bateze akaduvayo gakomeye abayobozi ba AFC 23 bari bagaragaye muri bice bya Sud Kivu bahure n'ikibazo cyo gukora itambaka cyangwa se gusubira mu bice bitekanye. Nyamara ntibari bazi ko ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zakubiswe, ndetse n'uyu munsi nizigaruka zikubitwa, ndetse hakiyongeraho abarundi nabo bagakubitwa, ari nako byababayeho. Bagerageje kuzenguruka agace ka Minembwe. Aha Mwenga habaye imirwano ahitwa Penimende. Aha haba imirwano, hanyuma haba n'izindi ngabo zituruka Fizi, mwaha muri Fizi bazenguruka Baraka. Hari imbunda ikomeye cyane y'abacancuro yarashwe irasirwa ahitwa Kalenga. Reka nze gato cyane rwose aka gace nkabazanire, narababwiye ngo uko byagenda kose. Iyi mbunda mubona yari yaje muri ibice, dore ahangaha harimo ishyamba rikomeye cyane hano muri aka gace ka Kalenga. Tuwaka ndabona iri kuzana ibibazo, ariko ndizera biri bugende neza kabisa, ntago biri butinde, mujye mwihangana. Turi mu bihe nyine nuko nawe kari ibihe wagira ute. Icyabaye n'iki rero, abacancuro bazanye imbunda zirupinga, zino mbunda zirupinga zirasakure ku rwego rwo hejuru, bashaka kujya barasa bakarenza hano za Musambia hano hejuru, sinzi nimba muri kuhabona, bakarenza akagasozi k'inyuma bakarasa za point 0, ariko by'umwihariko bari bamaze gufata ngamba grid coordinate aho abayobozi ba AFC 23 baherereye. Muzi cyabaye muri ibice byose babikontororwa na drone, ntabwo M23 yakwemerera kuyirasaho kandi ifite drone mu kirere kiri kugenda ziri kugenda zigenzura. M23 yarashe iyi mbunda ihenze cyane aba bacancuro bari bafite hano za Kalenga. Iyi mbunda ari nayo yari ifite mu by'ukuri ububasha bwo kurasa kure ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bari basigaranye. Aka gace ka Kalenga rero yukazamutse wambukira ahitwa Katembo rero hejuru yaho ni za Sibatwa, ariko yo wambutse ahitwa za Kamombo tayari watangiye gusatira hehe, watangiye gusatira ibice bya point 0. Watangiye gusatira ibice bya point 0, ngira ngo narahaberetse dore ngi point 0. Nukuvuga ngo izi ni quartier zimwe zegeranye cyane ziri kuberamo imirwano ikomeye. Ku ruhande rwa AFC 23 ndetse na twirwaneho bamaze kuba bafata icyemezo cyo kuzamura madrone, ndetse bagatangira kugenda bakontrola mu bice bigiye bitandukanye ibyo bakekamo cyane aduyi cyangwa se ibyo bakekamo ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, barimo barabyibandaho amadrone menshi. Ndetse si ibyo gusa, drone ziri kuza kugaba ibitero, wumve ngo ntago ari drone ziri gukora surveillance. Drone zikora surveillance cyangwa se ziri kugenda zikora observation muri ano mashyamba, abyumwihariko zizenguruka mu birometero byinshi imbere hanga ya point 0, ni drone ziri kujya mu kirere kure ku buryo nta ntwari ishobora kuyirasaho. Ibaze nawe yo drone. Bivuze ngo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ndetse n'ikwarisho bari gufatanya, M23 yamaze gukontrola buri gice cyose, yamaze gukontrola imbaraga bafite, ndetse bigaragara ko yizeye neza ko ibyiri gukora mu by'ukuri iri hejuru y'ingabo za Felix Antoine Kisekedi. Kuyu munsi rero tariki ya 9 z'ukwezi kwa 7 2026 nibwo ku ruhande rwa leta Kinshasa bari bateguye iki, bari bateguye ibitero. Mu gitendo ibitero bya mbere byabanje gupfuba ni bitero bari bakoze extended baturutse hitwa Katembo bazamuka hitwa Kakomba, ndetse binjira hangaha Sibatwa baca n'agace bita Ruoka. Aka gace izi ngabo zose zaciye mu bice ntago zaturutse ahantu hamwe. Izi zahingukiye muri aka gace ka Kakomba. Amakuru avuga ko bavuye mu gace kitwa Gabwe, aha ni hafi neza ku mazi kuri Tanganyika. Narabwiye ngo nzajya mbabwira igice, ariko byibuza ngerageza no kubereka bimwe na bimwe kereka icyo nzajya mbura. Ariko izi ngabo zari ziri guprotectinga aka gasozi kahangaha za Bako, guhera hangaha Buko kuzamuka za Gapwe ndetse bakagera za Mweze. Izi ngabo za divasinze rero ubwato buzana izindi ngabo ziturutse mu Burundi zikaba hangaha muri iyi santere, abandi begera hehe, abandi begera imbere. Babanje kurara ku itariki ya 6 ahitwa Kitenge. Ahitwa Kitenge
niho babanje kurara. Hanyuma mu gitondo baradivasinga baca ahitwa Moso, bahura n'ingabo zari ziturutse hano hepfo za Kajela. Ibi ni ibice byo hejuru ya Baraka aha za Kajela. Nibwo rero baraye bageze Katembo aho bagomba gukorera operation zabo, ariko nazo zitaje kubahira. Abandi rero bakaba ahitwa Kalenga, ndetse abandi bazamuka hejuru ahitwa Sibatwa. Aha Katembo rero niho ingabo za M23 zabarasiye zikoresheje drone. Aba bagabo numiwe. Imboni yanjye yambwiye ati aba bagabo ubitondere cyane, bafite drone zirasa. Ati ukibaza nimba ari inkuba ziri gukubita. Ese abantu muri kubibona ibintu ndi kubebereka? Nyandikira muri comment ati turi kumwe 5 kwa 5. Nyandikira ati turi kubibona, confirminga umbwira nimba muri kubibona. Nje headphone reka nyikuremo kangaruke kuri kamera, bibasabe ndi kuri kamera. Nyemerera umbwira muri comment nimba uri kunyumva. Umbwira ati turi kumwe 5 kwa 5, cyangwa se andika ati okay, cyangwa se andika ati kabisa 5 kwa 5. Ako kantu kari andika ati turi kumwe kwanza, reka mbyoroshye. Andika ati turi kumwe muri comment. Ibyo biramfasha, ndetse unankandire kuri like zikomeze zizamuka. Nakubwiye ngo ngiye kuguhereza amakuru amwe utaruzi imbere cyane. Ku ruhande rw'ingabo zirwana kuri leta ya Kinshasa, amakuru namaze gukurura, bamaze gutegura izindi operation ziri buce mu bice bigira kuri 5. Ibi bice 5 bagiye gucamo ni ibice bisa nkaho biri strategique, ariko amakuru batazi nuko M23 yamaze kuhakandagira kera. Ibaza nimba bari gupanga operation bagasanga M23 yagize gute yamaze kuhagera. Reka ngwe ku mazi. Ibaze gupanga operation ugasanga uwo muhanganye we yamaze kuhagera. Ati ndakwemera, asante sana, nanjye ndakwemera kabisa Inyasi. Hari ikintu kimwe Felix Antoine Kisekedi atigize amenya, ndetse na General Neva. Aba basirikare ba General Sultani Makenga bafite nuwakoze basic training, abafite special skills. Ibaza abasirikare birasira drone. Umusirikare wese akaba afite ubushobozi bwo kuba yasoma map, yarize icyo bita map reading, akayizingatiya. Ubu tuvugana drone za M23 zamaze ko mu byukuri zikaba ibice byose impande enye, yaba mu majyepfo ya point 0, yaba iburasirazuba, ariko nanabibutsa ko hari forces ziba zaragiye zisigara inyuma. Kandi zingabo zirwana kuri leta ya Kinshasa. Nyandikira ati 5 kwa 5, nyandikira ngo turi kumwe 5 kwa 5. Ndagira ngo abantu muzamuke mbahe amabanga y'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, ibyo bagize gute, ibyo bari guhura nabyo. Can you imagine uwitwa General Neva, mfite amakuru akomeye cyane, yatakambye mu bihugu bigiye bitandukanye, arimo aratira kajugujugu. Ariko kajugujugu yo kuza muri ibice M23 yamaze gukaba, yabuze nayo. Se ayo makuru uko ndi kugenda nyacumekeranya ndaza kuyabagezaho neza de. Ndaza kugenda nyibuka, mujye munyibutsa muri comment. Buri nkuru mbabwira ahangaha mbafitiyeho ibiri kuyivugwaho. Reka mbanze ngaruke ahitwa Kajela aha na Kalenga. Ahitwa Kalenga na Kajela narindi kuhabereka. Dore ngiye ni ibice bibiri. Ndagira ngo tubanze turebe Kalenga, turebe na Kajela, ndetse mbabwire ibyagiye bihaba sasa. Abantu turi kumwe ariko reka nzajya mbivuga ndi kuri kamera. Abantu turi kumwe, mukande kwa kantu kameze gutya, mukande kuri like kabisa zizamuke, we nanjye mbahereze icyitwa idonido. Ati kubita, ati kanyagaduyi, mu byukuri kubita. Hanyuma rero naringiye kubabwira kubijyanye n'ibyabaye ahitwa Kalenga kugeza magingo ya aha ni muri Baraka,
ari niyo mpamvu tuvuga ngo Baraka irugarijwe, ari mpamvu tuvuga ngo Baraka isaha n'isaha yafatwa n'ibice byo byose, nta operation nimwe, niyo yaba day patrol, niyo yaba night patrol, nta muvoma nimwe ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ziri gukora, yaba abarundi ba FDLB, yaba FDLR, yaba Wazalendo, yaba FARDC n'aba special force, yewe n'aba bacancuro baturutse Karemi, nta muvoma nimwe bari kubasha gukora. Reka mbere aka gace ka Kagera, aha ni mu misozi isa nkaho iciye bugufi, habaye operation. Iyi operation rero aha muri aka gasozi ka Kagera, by'umwihariko aha muri kubona hasa nkaho mu by'ukuri hari imbuga cyangwa se humye, aha muri kubona hasa nkaho humye, sinzi nimba muri kuhabona. Aka gasozi kari kariho abasirikare, ariko abasirikare bari muri mu cyo bita headquarter cyangwa se mu cyicaro cya defense cya deployment. Bikavuga ko aka gace ka Kagera kari karimo koloneli w'umurundi wambutse ku munsi w'ejo, aje gufasha izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa kuba ngo zatangira guhangana n'ibitero bya drone by'umwihariko. Aha Kagera rero nta cyabaye, reka ahubwo reka mbabwire, force zaturutse Kagera zije gutanga umusada hitwa Kalenga. Nababwiye ngo nzajya mbereka operation. Aka gace ka Kalenga namaze kubabwira ko hari hamaze kugera ibikoresho bihangije ku rwego rwo hejuru byagombaga gusapotingana n'agace ka Katembo. Aha Katembo ari naho harasiwe imbunda ikomeye cyane y'abacancuro. Ibyo nari nabibabwiye mu imbere. Hanyuma rero aha Kalenga habaye attack yakozwe n'abasirikare ba special force, attack vis-a-vis, amaso ku maso, match kwa match. Baratakana, special forces za M23 zatakana n'izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Abantu turi kumwe, nyandikira ati turi kumwe muri comment kabisa. Icyo kintu urabunyeretse ko turi kumwe, by'umwihariko urabizi ko nanjye amakuru mba ndi imbere cyane. Aka gace rero kahangaha aka gace kahangaha za Kalenga byaje kurangira iyi special force ihabije ingabo zari zihari, basaba umusada, ariko umusada bawusaba muri defense irimo na koloneli cyangwa se headquarter kuko ariyo yariri ahangaha Kagera cyase yes ahitwa Kagera. Byahise biba ngombwa ko koloneli azinga amashati yataka iki ajya gutanga umusada kuri bagenzi be. Uyu koloneli rero yaje gusiga ubuzima muri imirwano yabereye ahangaha Kalenga, imirwano itari yoroshye. Aka gace ka Kalenga ni amashyamba, by the way, nta muturage uhatuye, ni amashyamba, ariko ni handi haba hari udusozi turi strategic, bigaragara ko buri umwe wese atifuza kuhatakaza. Koloneli w'umurundi abaguye iki? Abaguye muri operation ya Kalenga. Abasirikare bari kugwa ku rugamba ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ni abasirikare benshi cyane, by'umwihariko ariko wagaruka noneho ku ngabo z'u Burundi, ingabo za General Neva zashiriye kuri rugamba. Amakuru ameze ate rero? Iby'imbunda ndabibabwiye yarashwe, hanyuma n'uyu koloneli waguye ahanga Kalenga mu rugamba rwa baturutse za Kagera baza gutanga umusada cyangwa se reinforcement, kubera aha Kalenga hari hagabwe ibitero na special force za M23. Abana bamanukanye ikitwa udushoka, bamanukana ikintu cyitwa imbunda za pista ziriho amasilencer ku buryo bararwana ntibagaragare. Hanyuma ikindi kintu kirenze kuri special force ya General Sultan Makenga, aho bari kugenda kwataka hose bari kuba bafite sniper, kandi sniper badahusha. Haba nijoro sniper ari kukwano. Abasirikare barundi nahoze numva amajwi, hari video nahoze mbona bavuga ati ariko aba basirikare ba M23 sniper zabo zidahusha no mu masaha y'ijoro, ni sniper nyabaki ni nini? Barimo bababara cyane bavuga ati izi sniper zirimo ziradukuramo abayobozi. Sniper arabara ahantu wari kuvizira umuyobozi. Abasirikare b'abarundi rero bikwega kubi no muri komande zabo ngo baba barimo bikwega avuga ati we soruda kaba, wewe kaba front ku front piga duyi biyemera ku buryo kubonamo komanda rwose ngo bayabyoroshye. Hanyuma sniper za M23 by'umwihariko special force nabo ngo icyo bakora gikomeye cyambere, yaba nijoro
yaba ku manywa baba bahiga senior command, ari nabyo byabaye hanga Karenga Colonel Direct abararashwe. Hanyuma reka twerekeze ku basirikare b'abarundi bakomeje kugenda bagwa mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko rero uduce tw'ingenzi twaguyemo abasirikare benshi b'abarundi na n'ubu bakaba babuze uko bajya gukurayo mayiti zabo. Generale Neva yakoze ibishoboka byose, yabuze strategy ari bukoresho kujya gukurayo mayiti zabo. Ngira ngo mwumvisha amakuru akomeye cyane bavuga ko ngo hari itsinda ryaturutse Bujumbura kwa General Neva riza kuganira cyangwa se riza muri negotiation n'abayobozi ba AFC M23. Abantu turi kumwe ariko abantu turi kumwe, nyandikira ati turi kumwe, njye mbaca kunyandikira ko turi kumwe ukankandira kuri like, ibindi byose birikora kuko icyitwa amakuru cyo ucyimbaza kuko ndagifite. Ucyimbaza kuko ndagifite. Nababwiye ngo no muri comment mujye mumbaza amakuru, nimba wifuza kumenya amakuru ya Mwenga, nimba wifuza kumenya amakuru ya Pendo Ruzizi, nimba wifuza kumenya amakuru ya Kavumu, nimba wifuza kumenya amakuru ya Karehe, nimba wifuza kumenya amakuru yo muri Kivu Amajyaruguru, Warikare, Rucuru, Masisi, ibyo bice byose update dore ziba ziri kumanuka hano imbere yanjye. Update ziba ziri kumanuka hano imbere yanjye uko bari potinze bingeraho, uko bari potinze bingeraho. Hanyuma rero reka mbanze ngaruke kuri tuduce by'umwihariko twaguyemo abasirikare benshi b'abarundi, ndetse General Neva ari kuzenguruka atira kajugujugu zo kuba zamusapotinga, ariko batinye, ibihugu byose byatinye kumutiza indege. Kubera iki? Kubera ko ari kubabwira ko yanogoseye na M23, ariko icyo kunogoseye na M23 kubyizera byanze. Ahari gukora hose yabanje South Africa aravuga ati mu ntizero ko buta byibuza iyero ko buta iraza kumfasha kugira gute, iraza kumfasha kugenda ntarura imirambo y'abasirikare banje bagoye hano mu Minembwe. Amakuru akavuga ko ngo rwose ngo timu yabo yanogose na AFC M23, ariko se abantu kuno banogose ya bamara kunogose ya bagakomeza bakarwana mu bindi bice. Abantu muzi by'urugamba, ibi bintu murumva bibaho? Amakuru ari kuvuga ko ngo General Neva yagerageje gutira indege, ariko neza banze kumwizera. Hari abasirikare ba General Neva baguye muri aka gace ka hano za Gakenke, bararashwe ku rwego rwo hejuru. Aka gace bakarwaniyemo kuva mu masaha y'igitondo, barazamuka. Mwibuke neza ko ahangaha kuri Minembwe Airport bari bahageze. Abantu mutazi Minembwe Airport bari bahageze, dore ngaha bari bahageze. Iki nicyo kibuga cy'indege cya hano Minembwe. Ibitaro bya Minembwe murabizi babirasaho, dore ibitaro bya Minembwe bajyaga bavuga, murabizi babirasaho ibi bitaro, murabizi babirasaho. Dore ngibi nuko mbona bitagaragara neza, dore ngibi ibi bitaro babirasheho, murabizi. Nje nababwiye ntacyo ntazabereka, ibitaro ngomba kubikoreka ukabibona neza. Ibi byarashweho n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Aha baraharwaniye. Abasirikare benshi nanone mu Burundi baguye mu bice bya Zabidego cya Semadego, terwa no kubisoma. Abandi basirikare baguye point 0. Aha hose indege zigomba gukuhaza. Hanyuma General Neva ukibaza uburyo ari bubikore, ukibaza uburyo yizera AFC M23 ngo yamuhaye inzira. Ibi bintu wabyizera? Hoya, ibi bintu wabyizera? Hanyuma rero nyuma yaho ingabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa zikubiswe,
nyuma yaho izi ngabo zikubiswe komanda ba FARDC ngo bamerewe nabi, by'umwihariko witwa General Fabien Dunia, uyu ngo akaba yarakuri imirwano hano muri Kivu y'Amajyepfo, ngo ubu ngo bafungishijwe ijisho isaha n'isa ashobora no kwitaba ikinshasa. Batangiye gusubiranamo. Uyu mugabo ngo arashinzwe iki? Uyu mugabo ngo baramushinze ngo gukorana na AFC M23 ndetse na twirwaneho. Kubera iki? Kubera yamaze gutsindwa. Kubera yamaze gutsindwa. Nta kindi gituma basubiranamo. Kandira kuri like. M23 bakubita bateza umwiryane. M23 bakubita bateza umwiryane. Hanyuma rero amakuru mfite yibanga akomeye mwaka kanya wenda nagarukaho, muri kubona imirwano ikomeye cyane iri kugenda iba muri ibi bice byahanga muri Kivu y'Amajyepfo, ariko birasa nkaho bigeze point 0 AFC M23 yahisigira gute, yahise nka ifatamo feri. Ariko uwitwa General BYAMUNGU yamaze gusesekara kuri operation. Uyu General BYAMUNGU baramuzi. Uyu General BYAMUNGU yamaze gutanga icyitwa igihano ku ngabo z'u Burundi. Usibye zikajugujugu mu by'ukuri bavuga ko zigiye kongera gutera, ndetse zikajugujugu bakavuga ko M23 nayo zifite, kuko ntago bageze mu minembwe n'amaguru, nta nubwo baje n'ibifaro, bafite indege kandi zindwanya. Icyabaye gikomeye cyane, cyambere gikomeye cyane, General BYAMUNGU yamaze kubavuga ko agiye kuvugutira umuti ibi bice. Muribuka neza umuntu wafashe Uvira, barika manze mbabaza, muribuka komanda wafashe Uvira? Nitubabwira Minembwe, kuva Minembwe ujya Uvira ni ibirometero bike cyane. Reka nze mbibereke ahangaha ndabifite, munyemerere tugire dute, munyemerere twerekezeyo. Ahangaha murimo murabona Uvira neza, Uvira murayibona. Kuva Minembwe ujya Uvira ni ibirometero bitari byinshi, ibirometero 50. Hanyuma abasirikare barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa ibi bice barabitaye, ntabwo noneho M23 cyase twirwaneho bakeneye kuva hehe, kuva Minembwe bajya Uvira. Hanyuma ikindi kiyongereyeho, kuva Minembwe ujya Baraka naho harimo ibirometero, reka naho tubipime. Kuva Minembwe ujya Baraka hariho ibirometero bike cyane, tari munsi ya 30 ya 40. Ibi ni ibice bisa nkaho biri kugenda bikusanyirizwa ahantu hamwe. Ibi ni ibice bisa nkaho mu by'ukuri biri kugenda bipangirwa. Hanyuma ikintu gihari ni iki: abasirikare bakubise ingabo z'u Burundi bakabakubitira ahangaha Minembwe. Nibanga ndi kubibira, ntabwo hari harimo komanda bakambaye, nta nubwo hari harimo force ihagije, ari no mpamvu mwabonye bagiye babakubita bakageraho bakabahagarika bamaze gufata point 0. Ubu rero hamaze kuza ikintu cyitwa special force, hamaze kugera General BYAMUNGU ni ugiye gukomandinga uru rugamba, ariko urugamba ari bukomandinga rushobora guhita rwa divasinga rukavanamo na Uvira, rukavanamo n'aka gace ka Karemi, apana Karemi, agace ka Baraka nari nihuse. Hanyuma rero mu gihe ingabo zaba zimaze gufata Baraka zo ku ruhande rwa AFC M23, dore ngiyi Baraka, mwitegereze iyi Baraka. Mu gihe baba bamanutse bakagera Fizi, hano muri centre ya Fizi, bakagera hitwa Ngundu, Kakasi, aka karwa kinjiramo bakagafata, mwitegure ko ahangaha rero mushobora kuza kumva ijambo rya Joseph Kabila Kabanga. Mwitegure ko ahangaha mushobora kuza guhita mwumva ijambo rya Joseph Kabila Kabanga. Mu gihe muri bwumve urugamba rwatangiye kubera ahitwa za Kakungu, za Tukutuku, za Kibanga, za Kalamba, za Kazimia, aha muhite mwitegura ko Joseph Kabila agiye kwinjira mu cyitwa urugamba. Kubwiye ngo amakuru y'ubutasi mbana yakuzanemo hano imbere. Ku ruhande rwa leta ya Kinshasa baraza gukubitwa base nkaho bacitsemo ibice. Hari ingabo za M23 zamaze kuzamuka mu misozi yo hejuru ya Uvira ubu tuvugana. Bararwanye bamwe bazamuka hitwa za Murembe,
bagira ngo basatire iki, basatire Uvira. Baca ahitwa Kajoka, hanyuma batangira kujya muri iyi misozi yo hejuru ya Uvira. Za Useni barazireba, barashaka kongera kuzenguruka bagaca ahitwa za Kiku na za Tema, ahani hejuru ya Uvira. Hanyuma si ibyo gusa, baramanutse, abandi baramanutse baca hano Minembwe centre, barazamuka baca point 0, ari naho bamanutse baca ahitwa za Malangu, ahitwa za Katembo, barashaka kumanuka bagira ahitwa za Kalenga cyangwa sano Kalenga, basatira Baraka. Bivuze ngo ibi bice bishobora kuviramo rimwe, bivuze ngo ibi bice bishobora kuviramo rimwe. Abantu turi kumwe, reka ngaruke kuri kamera. Icyo bisobanuye ibi bice kuviramo rimwe birashoboka cyane, ariko noneho igihari gikomeye, nari ngarutse kuri kamera kugira ngo ndebe koko muhari. Nyandikira muri comment ko turi kumwe, ongera uyishyiremo nta kibazo. Nyandikira ngo turi kumwe, cyangwa se wandika ati 5 kwa 5, cyangwa ushyiremo okay, cyangwa se agatima. Kwanza shyiramo wowe icyo wumva wifuza, ari kugira icyo ushyiramo. Hanyuma ingingo nyamukuru ikomeye, mu gihe M23 ibi bice bamaze kuba babikaba cyangwa se bagiye kubyinjiramo tayari, kuko niyo mipango igiye gukurikiraho operation cyangwa se second attack, second quick attack, kuko kugeza amagingo ya M23 gukoresha icyo bita quick attack, irazi kagukubita mu buryo bwa vuba cyane, ikakubuza guhumeka, ikakubuza no kunyara, ikagukubita umusubirizo, drone hejuru ikurasa, ndetse no kubutaka abana bagiserera za mashini gani na za 12 ku mugongo, bagukubita amakompara za Titan, bakagukura mu gace uko bari kwataka. Usanga bafungiye point 0, hanyuma bagiye kuza bakabiba ibice, ariko biraza kuba ngombwa ko bamanuka. Biraza kuba ngombwa ko bamanuka berekeza za Marindi, kubera ko iyi Marindi impamvu ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, hari indi defense ikomeye ku buryo bashobora kuhahagarara bagahangana. Hanyuma nibiba ngombwa ko bamanuka Marindi, baraza kuza guhiga iyi centre ya Fizi, kandi centre ya Fizi iri hepfo ya Baraka. Turi kumwe? Centre ya Fizi ni nini papa? Fizi ni nini? Nze mpabereka. Uri kwabona? Hariho ibikorwa remezo. Centre ya Fizi ni nini? Nibiza kuba ngombwa rero kubaza hano Fizi kurwanira muri iyi centre, baraza kwisanga bari gukurikiriza ingabo nazo zigenda zihunga zerekera Karemi, hanyuma bagana hehe? Bagani Wabo wa Joseph Kabila. Aha muraza kumva rero sasa ijambo ryande rya Joseph Kabila Kabanga. Umunsi muri bwumve cyangwa se mutangira kumva intambara igeze cyasimirwa igeze ahitwa za Kavumbwe, za Kazima, za Kazimia, za Kalemba, za Kibanga, mwitegure neza ko ibintu biri buze gufata indi ntera. Mwitegure ko ibintu bibuze guhinduka, kuko ahangana niho mushobora kuza kuboneramo ukuboko kwa Joseph Kabila. Ubu tuvugana ibi bice byose ndi kubabwira, n'ubundi ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ntago babirimo, naho bagerageza kuba barimo baragenda bakora wizdoro basubira inyuma. Bivuze ngo baraza kurwana berekeza he? Berekeza Karemi. Gahambwira Joseph Kabila ari butuze, baraza kujya kurwanira mu bice by'iwabo atuze, akomeza gumigoma. N'umurumva icyo kintu kiri bushoboka, araza gukomeza gumigoma. Ngambwiza ukuri nawe. Aha rero Baraka nifatwa, mwabanwe mwitege ikizakurikiraho. Iyi ntambara ishobora guhita ihinduka ibindi. Iyi ntambara izahita ihinduka ibindi Baraka nifatwa. Abenshi kandi nanone baracyiteza ati se niki kiri buze kuvugwa na leta zunze ubumwe za Amerika. Abandi bakavuga ati se AFC M23 na twirwaneho, baba bafite amakuru kuri leta zunze ubumwe za Amerika ko babemereye gufata ibice. Ese Donald Trump yababizi neza biri kuba? Abahuza bo baraza kubivuga hiki, baraza kugaruka kuki? Ibyo byose biri kwibazwa. Ariko ku mpande zihanganye, M23
nta mikino ifite. Jya utinya nubona General Byamungu yamaze kwinjira mu gace, ujye uvuga ati ahantu hagiye kuvuga ikintu cyitwa bombe, hagiye gukora ikintu cyitwa ambush. Ujye uvuga ati ahantu hagiye gukorwa ikintu cyitwa ambush, hagiye kuvuga bombe. General Byamungu tumuzi numuko arakotana, arakurasa uko byagenda kose, arakurasa. Arakurasa. Ubu tuvugana rero byamaze kubacanga bose, byamaze kubacanga bose, ndetse na Felix Antoine Kisekedi ubwe ari gusubiranamo n'abasirikare be. Hanyuma se urambwira ngo ubwo hari ikindi bakirwanira? Hari ikindi wumva aho hantu bakirwanira? Reka ngaruka rero kuri Uzima Bora, n'umuganga gakondo ukorera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akabavura indwara zitandukanye akoresheje ubuvuzi gakondo, by'umwihariko harimo amarozi, aya y'amategano cyangwa se amatamikano, hanyuma n'amatongerano, ariko avura n'izindi ndwara zigiye zitandukanye nk'igifu, umwijima, impyiko, diabete n'ibindi bigiye bitandukanye. Ushobora rero kumubona umusanze hakorera hariya Igoma mu burasirazuba bwa Kongo hafi na Lac Vert, ariko ushobora no kumuhamagara kuri nimero ya telefone ururimi waba ukoresha urwo arwo rwose. Nimero ya telefone ye ni akamenyetso ko guteranya 243 986 580. Byamaze kuba mu by'ukuri bihinana. Ikiri gupangwa, Kisekedi ngaritegereza neza akabona niyiha kwinjirira M23 mu buryo butunguranye, bashobora kuza kwisanga na General Neva yinjiye mu mirwano. Ikindi gikomeye cyane bari kwikangamo, bari kuvuga ati se nimba M23 yaje gahita ikuraho communication, ikirere kaba yakirokinze, wibwira neza ko ubundi kurokinga iki Burundi byabura? Andi makuru akavuga ko mu gihugu cy'u Burundi hari indege za Sukhoi zahaguye. Izi ndege sinzi nimba zije mu mirwano, amakuru ndacyakurikirana. Hakaba hari n'andi avuga ko M23 nayo yaguze indege. Ngayo nguko rero, reka njyewe ncumbikishiriza ngaha, mbashimire cyane, mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, mbabwira ngo amakuru yacu nakagaruka, n'ubundi mukomeze mugire ibihe byiza. Ciao ciao, turaza kongera dusubire. Bye. Ubu noneho igisubizo cyabonetse, si ngombwa kurembera mu rugo kuko wasirasiye imihanda yose wivuza ariko bikanga. Ikigo Kunda Ubuzima Healthcare ni ikigo gitanga ubuvuzi bwizewe bukometanyije n'ubuvuzi gakondo bw'Abashinwa, tradition Chinese medicine, hamwe n'imiti ikomoka ku bimera yizewe ku rwego mpuzamahanga na FDI ndetse na GMP. Kunda Ubuzima Healthcare atugane tugufashe ku ndwara zitandukanye, harimo umwijima, impyiko, rubagimpande, diabete, umutwe udakira, kubura ubushake mu gihe cyo gutera akabariro, prostate, umugongo, imiti n'izindi ndwara zigiye zitandukanye. Dukorera mu mujyi wa Kigali i Nyarugenge, unyuze mu muhanda werekeza kuri Hotel Okapi, neza turegeranye. Uzahabwirwa n'ibyapa bigaragara byanditseho Kunda Ubuzima Healthcare. Ushobora kuduhamagara kandi kuri nimero ya telefone ngendanwa 078 56 86 68 Ushobora kandi kuduhamagara kuri 0782 86 55 15. Kunda Ubuzima Healthcare, ubuzima bwanyu, inshingano zacu.